Karbi Prime ta birta long pen kado kavya phanta me kardom na pazrik long. Tang tipini Karbi Prime ta birta arjuik tha. Pai ni phain kor andar keparani Bukazan Block Congress Committee pen patar pipongsi smart meter support hak SDO Bukazan APDCL aphan memorandum pipa zerda. Bangso APDCL pen install pon smart meters jasamet bill ke bad pikajok rat atum chechak on AC ar muche jenga jai mek pamanto. Aduntu non kechari boma sarkar mate triple engines government aphan isi kachuningri. Ki duk der arat aphan ma thaponsi kapreka warsai mate prabjin pen apranga tenga songsi nangji pusi raratum pen hangtarampo. Jaimekalong Lokheswar Teron, President Bukazan Block Congress Committee, XEM Jagat Singh Ingti, Vice President, XEM Longki Timung, Sanjit Teron APCC Klembang, Chhatra Teron Secretary, Chandan Patikar, Anpar Target Hekidingatung Chetongdu. Bukazan Pen Bisnu Lecture Report, Card News. Asam angkang pi lapen Karbi yang lo angkang pi District Congress lapen Block Congress up to Mundal Congress ani itu isi protest libi pon against smart meter. Athela so smart meter join ajok pen pini difu town long sita penana beneficiaries mate stakeholders atum ba beneficiaries tum aningoy lo aninga duk dolo athema ni alang tum a difference bang long dang long a difference ke all meter pen new smart meter. So smart meter ke damtang labana meter ke dua hut current bill ke bang manehem ke 600 manehem ke 700. Setelah smart meter thone rapi ladak bang kuan lo ke dang adhok 3000 an bill iklang. Ni nemena mata nili hem mata non mata nili bill dan dadak cewan tando. Nili hem mata koson lo ke damtang bang ke last month bill ke nilitum ke long bang ke 2222 rupees nili hema bill lake la smart meter nang thon et komitu to nang thon ne nili hema abe ko nang thon lo 9276 agas amana bill lake la bang lo sia difference ke la si nilitum pini ladak sarkar government sarkar BJP government han nilitum na tu lang damik noi ladak masido jo a bill ta pamun nili hema bill labang smart meter bill la list do laki 9227 eke hola all meter bill ta ladak do all meter bill bangke kolomen ko all me 2222 that's what difference lasi laso smart meter a jok pen pini BJP a government atum pini APDCL ben kechelang pen nane kelengkari do ma puchini tum ke hondek me alam lo laki athe malang daming no pini laso smart meter pini asam angkang pijor kali angton India Bharat deglong si pini oppose pini niltum Congress tum dechot kali pini asu pini social organization student organizations telah support oppose lasia ho alam mangelalo jela so smart meter banke without concern with the beneficiaries public pen concern abe pin men ke joborjos banke niltum kroikre la pen la so smart meter ke boycott nang tipusin niltum district congress badan tum APCC pensita niltum la banke ning jangrem ning ke jangje ning ke oi pensitali itum labang clear ka cikuri lo je installation bangkel itum cakce ban itum kroy un lalu pini arju dolang mahput amar APCC or nildek murme আজি আমি জিলা কংগ্রেস তথা আমার ব্লক কংগ্রেস আর মন্ডল কংগ্রেস পর্যায় লোকে আজি আমি এটা প্রটেস্ট রেলি হইছো এগেইনস্ট আমার স্মার্ট মিটার এগেইনস্টত কারণ চাওক এই স্মার্ট মিটার আহা পাছত কিন্তু জনসাধাৰণে কিন্তু বহুত কষ্ট পাইছে আজি জনসাধাৰণসকলে উপলব্ধি কৰিব পাইছে যে এই স্মাৰ্ট মিটাৰটো এটা দালাল মিটাৰ বুলি অনুভৱ কৰি আছে কাৰণ চাওক মই নিজে ভুক্তভোগী হয় মই অলপ আগত দেখাইছোঁ মোৰ নিজৰ বিলটো যোৱাবাৰ মোৰ অল মিটাৰত 2222 ৰুপিজ বিল আহিছে কিন্তু যেতিয়া স্মাৰ্ট মিটাৰ লগাই দিয়া হৈছে এই মাহৰ বিল আগষ্ট মাহৰ বিল আহিছে 9227 তো হেতু চাওক হেতু কেনেকা বিল হেতু কি বিজেপি চৰকাৰে ডিসপ্লত বহি কি ৰিমোট কন্ট্ৰোল দি চলাই আছে নেকি ৰিমোট কন্ট্ৰোল দি আমাৰ ষ্টাৰ মেকাল চলাই আছে নেকি এখানে ইয়াত জনসাধাৰণে কিন্তু একটা সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে যে আমাৰ APDCL চৰকাৰৰ মাজত কিবা কেলেংকাৰী আছে নেকি
সেইটো আমাৰ অভিযোগ এই কাৰণে আমি আজি এই প্ৰচেছনত এই ৰেলী যোগেদি আমি জনাব খুজিছোঁ আমাৰ APDCL আৰু এই চৰকাৰক যাতে জবৰদস্ত যাতে বেনিফিচিয়াৰীসকলক যোনে নাকচ কৰিছে যাতে স্মাৰ্ট মিটাৰ যাতে নলগায় আৰু আজি আমি ধিক্কাৰ দিছোঁ এই চৰকাৰক ধিক্কাৰ দিছোঁ যে আজি এই চৰকাৰে পুঁজিপুটিৰ কথাৰ বাহিৰা একো চিন্তা কৰা নাই মাত্ৰ আদানী গ্ৰুপক সেই এই যে ঠিকাটো কেনেকৈ দিব পাৰিম বুলি কেনেকৈ সিহঁতক সহযোগ দিব পাৰিম বুলি সেই কথা চিন্তা কৰিহে আমাৰ এই চৰকাৰে কিন্তু আজি কলা বজাৰ কাম কৰিছে এই স্মাৰ্ট মিটাৰ লৈ সেইকাৰণে আমি ধিক্কাৰ দিছোঁ আৰু সেই ইনষ্টলেশ্যন যাতে আমি বয়কট কৰিম আৰু আগৰ দিনত যদি ইয়াত জবৰদস্ত কৰা হয় যদি আমাৰ ইয়াত বেনিফিচিয়াৰীছৰ বিৰোধী যদি কৰা হয় তেতিয়াহ'লে তাতকৈ আমি ডাঙৰ আন্দোলন কৰিবলৈ আমি বাধ্য হ'ম সেইটোৱে আৰু আমি এটা প্ৰটেষ্ট প্ৰগ্ৰাম লৈছোঁ স্মাৰ্ট মিটাৰ বিৰুদ্ধে স্মাৰ্ট মিটাৰ যিটো ইনষ্টলেশ্যন যিটো পলিচি লৈছে এইটো গণবিৰোধী বুলি আমি কৈছোঁ কাৰণ বিজেপি চৰকাৰে নিৰ্বাচন সময়ত ইলেকশ্যন সময়ত MP ইলেকশ্যন হওক MLA ইলেকশ্যন হওক বিভিন্ন ৰাজ্যত গৈ কয় যে আমি 200 ইউনিটলৈকে আমি ফ্ৰী দিম ক'ৰবাত 300 ইউনিটলৈকে ফ্ৰী দিম বুলি কয় কথা দিছিলে কিন্তু ইয়াত অসমটো বিজেপি চৰকাৰ হিমন্ত বিশ্ব চৰকাৰ ইয়াত কিন্তু বিলটো ফ্ৰী 200 ইউনিট ফ্ৰী দিয়াটো বাদ দিয়ক স্মাৰ্ট মিটাৰ লগাই এতিয়া শোষণ কৰিছে এতিয়া চৰকাৰ ডিউটিটো হৈছে ৰাইজৰ সমস্যা সমাধান কৰা কিন্তু তাৰ বিপৰীতে আমি দেখিছোঁ চৰকাৰ এতিয়াতো সমস্যাটো আৰু বঢ়াই গৈ আছে ৰাইজক শোষণ কৰি আছে লুটি আছে সেইকাৰণে বৰ্তমান চৰকাৰ বিৰুদ্ধে আমি সেই কথাটো জনাব বিচাৰিছোঁ স্মাৰ্ট মিটাৰ অতি শীঘ্ৰে এইটো বন্ধ কৰিব লাগে আমাৰ মূল কথাটো এইটোৱেই থেংক ইউ মই বিল দিছোঁ 2500 টকা তাৰপাছত আকৌ স্মাৰ্ট মিটাৰ যিটো লগাইছে নহয় মই বহুত আমনি পাইছোঁ গতিকে চৰকাৰৰ অনুৰোধ যে মই এই স্মাৰ্ট মিটাৰ নালাগে কিন্তু লাগিলে আমি আন্ধাৰত থাকিম কেলৈ আমি ল'ৰা ছোৱালী স্কুল পঢ়া শুনাত আমি নোৱাৰিব নহয় যদি মাহত 3000 টকা যদি আহে এইটো বিনিময় চৰকাৰে গম পাব লাগে যে আমাৰ দুখীয়া মানুহ নোৱাৰিব মোৰ ঘৰ এটা ফ্ৰিজ আছে এইটো বেয়া তাৰপিছত ইনভাৰ্টাৰ আছে ইমানহে 6টা ফেন আছে ইমানহে কিন্তু মাহত বল কমচে কম 8টামান আছে বিলটো আগত কেনেকৈ আহে আগত বিল 700 টকাকৈ আহিছে বেছিকৈ হাৰ্ডলি মাহতে আৰু এইটো মিটাৰ বক্স লগাৰ পিছতো কেনেকৈ এই মিটাৰ বক্স লগাৰ পাছতো হৈ গ'ল একদম পূৰা 2500 তাৰপিছত 3000 এনেকুৱা আহি আছে অঁ যদি দিব নোৱাৰে এমাহমান হৈছে 500 টকা মই ভৰালোঁ তাৰপিছতো 400 টকামান মাইনাছ দেখাইছে কাট খাই গ'ল এনেকুৱা তো আৰু পেনাল্টি দিব লাগিব আমি যদি ৰিচাৰ্জ কৰিব নোৱাৰে বোলেহে আমি লাইনটো কাট খাই গ'ল তাৰপিছত আৰু পেনাল্টি দিব লাগে গতিকে আমাৰ কেনেকৈ লাইন জ্বলাব ৰিচাৰ্জ চিষ্টেম মানে এইটোতো অন্যায় হৈ গ'ল হয় নহয় আমিতো এনেকুৱাতো নোৱাৰিব সেইকাৰণে চৰকাৰৰ অনুৰোধ যে এইটো সোনকালে গৃহে আপোনাৰবিলাক কিবা ভাল কাম কৰিব লাগে এইটোৱে মই চৰকাৰৰ অনুৰোধ জনালোঁ মই বেছিকৈ কথা ইমান ক'ব নোৱাৰোঁ আজি কৰিলোঁ দেই কাৰণ Dong muka kahawara longpen kang pucheng meet master dance academy ningkan hiniar ta kepleng pai pai ni phain kora narka parni amina sa emalong aliralon pen katalon pona bireta nele tuma pherang ke raji be pen bireta na pali Dong muka kariso surjo phangcho mindar tiso lapen mirjeng tiso atuma hinpen kedam tang ningkan surihini ra inkoira hinya ningkan Dong mukak meet master dance academy ingpu ponsi pinning an ningkan hinyarta kepleng ahim kedok ing than ponsi aliralon pen talon pon lapen chethan chimum pedapon Bangso along Dokmuka PWD Subdivision Road Assistant Executive Engineer Robinson Crow lapen Mondal Phuloni Revenue Circle Office Dhoni Tokbi lapen Hauraghat Regional Committee KS Yamaipu Buddha Terang Chunbang Gobin Milik Abhimanyu Terang pen chenglok ke kanaklim somar lapen apia puatum chetong donsi ingsam jin pen talon pong Halo, kaddo kabe fund admission nangke ni tum open lang non market kami ni tum course bang kabe tema course kami tum dam tum bangsu academy long mang mane penangan skill tum mane instruction mang tum chetheglong lo aposi tumi os nangli sumar aphan nang se
Charlie pena bheriong sina tuma hobby bang nani kekan ba nani football apa tu kami kado ida man anutina sumar sami hobby bang kapre kapot as nani tumiong sina sumar rong si dance jong si mantu la kekan na tu sa ninghang le tu tini tum bang sumit master dance ki tinya long abang ken tum kaketa welcome lo ni tum bang ke benge pan ba tino sina tino si pa Charlie pamela pen ba thegi pulutam tini tum long admission mana ending no at tum admission adam ate admission na fee bang la 1500 ta pente manle fi bano namat ke harut pamai 300 sian chota apante pini labang so mai la ni tum ningkan ni tum labang so mid master dance academy ke chok amai long chitong dun chief guest mate alhisar puman pen tum chopa pona ke hai robinson crew la pente kapre kapre gal hido na itum kaching hon dhuri tok bisar alang like mondol koloni revenue circle office selang lagi goreng lo sak tempong lo pente kapre kapre hampang song penang chetong dun yasi de mencheng lok dun pini bangso amai lo chetong lo si kat do ka vena churu lo la pusan tum rd mati nang tum nang tumning ang sameng support dun tek e do poneli apan thanas ni poni dok muka awarlong labangso dance academy ni alang itum akehai surjo phangcho alang lilo alang lipen cepatir pi ponsi labangso academy alang itum peneng ante ningkan hini ke chok lo dasi labangso ningkan hini ke chok lo nilipan tami nepalo lapen nilidak nangidun pen alang itum long nang chitong nun pen ningarong parlo alang itum labangso academy an aphang an development kibipon thekapot chuneng penil itum pangbardam lo peneng bang an sosial lang itum palang memuchot lo la pen student dum hanan itum thekponong lo a student dum tame chuneng pen mate peneng an sosi improvement tinil itum thekponong lo la sialang itum la bangso academy long an sose anutin tame dak dong muka hawar long kithe ki dingatum la pen kithe keri tum an tame alang itum phan hirjume pidun pen kecerak pecitu dunji phan sinilihin tame chuning ripon lo alang litum labang so ke meya kame klem long ilitum anutin ta arpudo labang lasila so arpu bang ilitum kimisen atum phan ke ilitum kai kita me ilitum kecerap kecitu du nangi ilitum anutin ta arpudo lasi nilihin pen tame tekredet tame alang litum phan cerap dun bomji lason dak thak ilitum mang bog tekeri tum an tame cerap dun po pusi nili nang litum media ho hin pen chuning rilo agency nang litum media kode tum han toro parlo athi pini dong muka kalong hithi long mat mate tauna long mat isi mesen mane mid master dance academy so Charlie platform long pini ningkan hini ke chok mate amhang thek ningkan hini ke chok aso program long ni litum hanta nang khapom lo pendana chi tong pen ningarong pik lo athi ahok lo laso habar long mangke la ke kan ammo gelungi kan ammo long mangke school ke kuliceng bulote ilitum make hai surjo phangcho alang litu mangke thom kabor ibensi pini ladak habara long aso ke kana platform school ke kulipen pini nilitum thek ponong lo ningkan isi ke chok hut jame nilitum mangke tongdun jame pini ningkan hini ke chok amanga thek ke chok ke talonani bangke ai student to mama jame pini asap to ke thek ba kaplang ulo pusini nilitum thek ponong lo tapi nili pudamji bangke la son ke kan ke lun along bangke ilitum Karbi anglong arada tum kitame ansu si citu dun nanglang ati hi ahok lo ke Charlie along bangke ke Charlie a por hode bangke lo ke Charlie chotle ke Charlie bugali la lo Charlie det pena pilo de usmaratum la so apora hot ijui ke dam la si agajan tum celang dun de la son si ke ong la si la so apor hode bangke ni ilitum mathanangji la kilun ki kanam mu sitame ilitum Karbi sumartum bangas khai khai son long ke Charlie dun pen paprang dun kilun kan ke paprang ke cepate ke long cepate dun sona platform yang si ilitum nangji blote ke kan kilun classical ke phana masor dum long ilitum admission endun begnei lapen tekelang jun chotta kali dong moka chotta kali ladak asi a hedung habardo isi ben pudam blote parpua denarong dok moka lapen langhin lapen dok tekelang jun denakat habar pen tame dak admission ke endun ilitum tekon lo lapen nili laso nang litum social media ang no benili isi pudam kangtu ilitum Karbiang long kecari calon long Karbiang long termas council ilitum art and culture laso iem surjor rong parapantan ili chuning dikangtu la jitu ilitum non kitur mi
ke kan kilun ke than jitu master mid master dance academy dong muka galong la jitu ke kan ke thana bang photuma phan Karbi Anglong Autonomous Council hin pen sitame alang litum phan kisung ke boylong masapso art and cultural department hin pen nong si ke rap abar side do bote anjo se la so ke kan kilun school sitame ba academy sitame anjo se paprang pon Karbi Anglong Autonomous Council pen ke kimpon hojai Karbi Bhawan ahem ke kim kapatang te bi kokajok ingtin hai hui pen kapre ka son hai hui kanaho Karbi Anglong Autonomous Council pen kapre ka longrialong Karbi atum kacharlia mumar pen chenglok konat ne kedam leun e pada lapen ke kiso kiun e atum sedame joy ke nangjipu matha pon pen hojai along sedame Karbi Bhawan ke kim ke rang pon ji aphan Karbi Anglong Autonomous Council pen Kuti sira lak toksike batangka panongsi surihini rain ko yaning kampen kimrang pon pangchenglo sita meningduk meme alama bangke ki kim kirang ington koksi ki omdunga hormohor tar ke henu sita me dopiklo lasi prabjin pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang pen prabjin pen patang pon serak nangji pusi bhawan committee atumahin pen tuning ripo 2020 pen si kapangsheng lasi mane pini na litum phan lakat news la pen ko Karbi Anglong live phan na choro ba ninga chang sampen na litum phan kadon chapa jirlo age hilo mane Karbi pujai Karbi Bhawan ketang te langa hem banglo lasi pini na litum phan cho phamang ke mane laso hem kopi potong na anda tangte dane lasi ni litum Karbi Anglong ka chari pon CM sar Dr. Tuliram Ronghang phan mane chuning rilo jela so hem prabjin pen nang patang pisi e dak hujai tamane nili tumla hujai Karbi o somardele ka charli ge dogali la pen dak hospital da do ke so ko chelang da nili tum hujai Karbi tum dele ke so chelang ali si hailuing wing pen nang charli ge do tum la pen ko ke so nang chelang do na tum jong si tang de lo pulong te la dak boha aphan joy kepo la si Tuliram sar Tuliram Ronghang phan chuning ri ke la helo prabjin pen la so hem nang patang pi phan Tumana marki mistri tum lapen kontraktor tum lapan ki ot pon ke ni tum ki bang kon teglong dia kon kalang la nali tum ta theglong lo ken te la pen ana ji ding la pu e bhoi amut nang klem pen amasin la so eng ton kok pen maring ton kok la pen la so pen a phita mane sar Dr. Tuliram Ronghang pan hiri lo pale dam lo lam thanam lo pipo si sar nang batang pi peden ma pu ma sar bang lam chak nang si pi dun to nili kontraktor to pen chengwai si la pen phlabjin man patangi phan nang klem pipo asai nang ding pipon bo se bang lam chak nang si pidon pu bon se tami comment tu ni ka patangi la bang ke ni litum ta mane chini ke dalo ade raso hem king phan hala foundation koror 70 lakh si bang kasini tum nang than ade contractor ba ko mane kontraktor bang thala bang dani li sidinu ede compressor amalo talian bang kasama Ronghang sa tumpreng West Karbi Anglong tumpreng Ronghang sanghu pusi mane chini amian bang chini ke dalo he asnona do makela so hem king patang serak nang ko ahok lo labang patang serak lo pulong te mane ilit ni litum hujai Karbi de delo la Karbi khai atum anke madu taladak joy kepo ke do ke dam mane main route highway mati ni highway long sido la pen hospital la pen college lo university lo dak sido alo mati asi kachali sumaronta awar sailong po ke doge thara phan la pen kisu knanga chelang atum ta awar sailong ko la pen hello men ke dam atum ta hem chilion e la west pen is adak sido lo mati la dak Karbi Bhawan ke ho is Karbi Anglong pen west Karbi Anglong a dak si ke puri lo mal si hello wing mana che dami tum si tamel la dak ke doge thak phan hobi thalong ko la so phan hen litum kabor idu na bangke la so puthak ke la so hem ki kim ke rak ke ting la hujai Karbi Bhawan si keseng lo amenta amen hosut alangli sar Tuliram Ronghang la pen MP Horen Singh be alangli ta la sut so mai do alangli manang che tong dun aman alangli Tuliram Ronghang sar si chupulo je neli dak alongli Karbi Bhawan alongli ban ando buchar julong la si neli tangkan apa sing son pipo pan 1 crore 70 lakhs lakh crore sira lakh troxicap atangka heri na passing chon pipo pule hai amat pare puthotu aninkan ben pare kitkim kerak chengpon lo hai ama hoso aninkan si ta lengle ke cheng hai
arum foundation kim lo aro ningkan si bon thu check li lo ki kim ke rak ton kok lo aro laso bon check pe nil tum aro batahini dam thu lo amat akok puthot ningkan aro kim rak tu lo lohi akhuti lohi par jab lo ako bon thu check li lo ningkan si api ako nil tum dam thu li lo ang song la pen heri lo dhalai lo sot lohi dhalai lo par ako ningkan hini bon thu check lo yo lasi ningkan tinta batahini batai tomni tum dam lo chuhet hopta rui thomda dam lo ni tum ni lisi khut alang li sat pen lota bidam long lo sar bipot si patang de den ma athema hodak rot lohita nangli ge langnam de mai mane ni tum ge ani wang si arui tin si ge dam hodak rot anda ma mor chu thailo ama cha langli sar bang nang di chak dun ne lam chak he je to ni li la contractor tum ben chingki po are ki kim phang ching hona ko jalo la ne lo chini dam ge he non la so kim tang an ge wang 470 lakhs lo di la so kim tang anang mong ben ko an ba tang ka dam tang lo na chini la bang chini unde ko an tong ne tang ka ki lan bang chini unde he langli sar nang pudun loma didi amat contractor tum nong dam thulu ni tum hoptai ro phi amat hodak na dam thulu sar nang birta te ge pu na contractor tum bang pulu he sar nang birta ti lane lo chini mane laso athak isi pardon lang pusi chini Bike pen truck kachetong ajok inu jet multimung abang phu ahiring tangrak aringa hu kiso. Aringa hu kiso abang phu pen local MAC mate Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tulira Monghanga Phan kirap kachoha. Nizang Karbi Anglong lakha pho bithung reng thama constituency ke parlo number 1 kuthi Peter Angarong Mahajon timung pen karing kram sapia sopo jet multimung. Kerala State Chochi Town Podima Long Pirthe Apo Kereng Dunji Aphanpura Hempen Angtang Sai Chongda Dam Bon Sita Alangli Sai ke Kleng ke Dam Jut Et Pen ke Doa Buha Kachedam Bomaho Truck Pen Kachetong de Rajo Ahiring Tangrak Areng Husum Bangso Pora Hot Alangli Zirpo Tong Sikot Pen Ao Kapran ke Pamesen Ji Aphanpura Se Kelang Asahem An Palidamsi Se Lakpon La bangso kisung ke phowek ahim tuni sipen bangso kisung ke phwalong se kachilang pon pameji mate kerap kilong japhan local MAC mate Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghanga Phan kerap kachuhangpo kerap kachuhanga bangpho bank account number 403491744575 lapen IFSC code SBI N 0004873 Lapen mobile number 939-489-3297. Dongka Mukam Pen Kelvin Terang Report, Card News. Tang tipi ni Karbi Prime Time Birta Bangke Kangtoniklo, Kado Kaveta me, Dome Thak me, Kurwang Thu.